Kaça kişilik gider bakalım? 3 kişi. Хорошо. Magara çapta Хорошо, хорошо. Yok biz 10 kişi. Ulan kaç kişi bunda? Bir otlu. Kaç çıkmasın? Kança. Bu Kazakistan'dan gelmişler. Qaysi oblastdan geldi? Türkistan. Özüңөр жазасыңар. Özüңөр жазасыңар. Qancha kishi keldinglar? Qancha qo'llanlar? Daha başka oblastlardan da geldi. Tarazdan. Жылда келесиңер бе? Же быйыл биринчи жолу? Қазақстан жылда келет, бірақ әр шебер. Отыр басқа шебер. Сонда кем?
Qanchadan bo'ladi? Kilogrammdan. Narındıqı da sarımay. Ama o meneç kurutlar. Kurutlar kilogram 63 olmuş. O ne? Мята. İşte bu. Kim alğanı bu? Bir kurut meta menen. 50 so'm. Şunda yasıl kontrol etsin. Ya talqan dep qo'yishdi, mana talqanga o'ylab qo'ydi. Bunday yo'ng bunday qo'shilgan. Güngo o'shantib qo'ydi. Ha, gungo. Güngo. A tak emi o'sish. Qurg'ay boshlandi shunday. O nima de tash bir. Tash. Bular qanchadan? Qanchadan? 5 so'm. Kırgızistan. Sonuna kim o? Çok çekesi biroq ушундай атайын көрсөтмө. Жасап атайын көрсөтмөгө алып келгенбиz. Жаңы менен сокулгурабы. Ооба, бул дагы аябай жакшы. Куяктагы Максутова менен Усенова. Максутова Усенова. Экөө. Көрсөтмөгө алып келдик, эми жакында Усенованын жасына жетиш. Максутова деп жазыңыз. Ооба, ооба. Ана мына моолардагы биздики. Муну жазып алыңыз. Муну жазып алыңыз, эче. Мына Бучна. Папаева ким? Парпиева Гуляида. Жасалган эмеси дагы. жакшы, жакшы. Я. Синтетика карачык. Синтетика.